Ini mahal ni aku ini sili. Curry. Soup is ready. Oh yeah, it's ready. Get no masasali by. I drink up the water. I'm gonna fry it. Not too much. Maybe that's 1 tablespoon. 1 tablespoon. That's vegetable spice. Yeah, leave it there for 1 minutes. Maybe 1 to 2 minutes and turn over. Yeah, mangkuk. Oh, there you nak jadi sup po. Nak jadi sup. Nak tahu ah, ada mana. Will it taste? You need to taste. Okay, my stove is too low. Ya, ini nak jadi sup. Ya, ui, ya wako ulu mai ipasong. Ole shang soup. Ya. Ole ai kokongo. Ole lentils. Kisa. Male soup mix. Ya. Oh, nice. Supo ya, kuya mau geng. Ay po isa ka lang mo. O the soup mix there kaya wane awa. Kamu wash this. Ito mo. Manaia po palapalā. Palapalā mo kaya ka. Bawa pala si ay lo pala. It's so thick because of the lentils.
Ele ai se falau maka o iai. Le ai se falau maka. Le ai se alesa. Just water and soup mix, my lentils. And 2 pieces of pieces. Oh, mansion. Yeah, I like coconut. That's how I like it. Ini mahal ni aku ini kiri. This taste. Kiri mana awak saya ini piwa salah yang mau ini. Oleh ini ayo lek kita. It's good enough to eat. Anything I know, the taste is always interesting. Yeah, look at it. Yeah, look at it. That's good enough. Yeah. Ia lewa fai le tina. Nga umalunga fai li. Nga umalunga fai le video nga lenga. Nga le ilewa nga post. O ele post nga ngasa. Nga uma post nga ele I need to edit. Ali so mo fai la mea ai. Ja, ole mea ai, ole suppo, ole pumpkin. Ngai lunga le video o ia mea ai. Aua pā la le lamb shank. O a foi lau te whaare fia ke le meu pe a fai le suppo. Fia e nga le suppo. Ia. Mane potato e sikalo. E le mea ele bangaronga ku kongo le suppo. Ia spring onion. Ia e alu o maya. Ia. O le tuna. E o whaakasima le avoka. Manga ia le soft. Ia. Oa. I la uvido fo ngai. E no penga fa makala ko pe mai le ia. Ia wa malanga le to ina. I lungai. I fainga luina le luina. Ia le era ro sa fa ia ko ina awa. I le nei ia fiaf. Non meglio così. O le mea lea, o le bone broth. E sa ai e pule a pesa ai con le suppo. Ia pe ingu fua, ke leo ka nyoka ingu fua. E le lei mo le brain. Ia e ke le au na mai lunga le na e o aru set ia ngai ia o le tuna most of the time o ke fa ale fia ele a buka pe ale se tuna. Ia o ke le fia fo ia ele tuna pe ale se a buka. E pe ye o fa akasia mi. Ia ia walai e kau le se lamp oil. O kan lo na ia le fa nga ia le si ia. Mango ni ia o ka.
Or the taste. Saro mama. Miale kongo tinya. Ja. Bộ mang phải đi lục của ai chị về lỗ lại cho nó kìa. Oleh mẹ anh ngang nghiếp ya. Ai phá cu ai cà phê mà đi cu vai vì là. Ai cà cao lộ vậy mà đi. Mà cái giờ vô đi mà nhỉ. Ô cái đấy chịu xị. Cà cao vậy mà đi phá. Ai đây ai nhất phá. Allora si può. Soup is really good. Oleh lamb shank, ele ini ngạo vậy nha. Mà là si può. Ngala pakeka. Le pon prof. Vậy ngu a lấy lại kỳ ria để đấy ia. Mà ngu la wa ku yo mà. Ria pakeka. Cái ăn ăn được. Bây giờ ông ăn phiếu, and mà để phiếu chính xác. Chính xác. Anh ăn spring onion. Manaia kamada. Saka palapalā de meu limpo. Ornette.
e whaapala. Ia pe ai manga o ia wai, o au ke manga fo ele ia pa u, e where meo le ango ma le pom. Ia, o mila e whai. Fufulu le mix soup. Fufulu. E au ngai, ke au ngā, e ke alua research, Fufulu, saka whaakasi nā ia lea male lamb shank, pua pēr wane awa. E ka kaunga fufulu. Nā le mele o le lentils na le langu orange. E fufulu ia apa, e kanga ko niso iskainia. Ia na saka ia la ia lea. Me ia le bila pe ia langa paru eslau maka. Ele é infra maka de seleta. Manaia e pakeka. Pawani wala ufasi len shank lenga. Que coisa. Vamos remove that. Whoa. What a memo. Can't put your avocado in the fridge. No. Why don't you see your avocado in the cup? In the way? The cup. Oh, excuse me, I don't want to check My son. Buy his stuff for his lunch. They don't like them on my videos. Thank you.
you for one.